بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هري مي باومي يتلي الله سبحانه وتعالى مدوانو نلا صلى الله عليه وسلم مدهيرو كلا كون دون در أدناو مدترو الله سبحانه وتعالى يورنا يهور كو يدي ويلا وجيت هرم ويلا وناتن الجنة. هرنو هند دي جمار دو جمعة جمعة haray nde ɗo ko jemma asewere wonɗen ɗo haray hande ko 20 janvier 2023 haray ɗen waɗa ɗo sharhu deftere Muwatta Malik. haray ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala okku en moƴƴireji makko ɗin. haray ɗum ɗo no jeeya e nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala nemini en ɗi tawata ko jaabingol du'a yimɓe feƴƴuɓe annabajo men on e annabaɓe feƴƴuɓe e yimɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe. tawa hande en janggay hadise nelaɗo, tawa hadise nelaɗo on kono nelaɗo makirnomo noon hay hunde sansaki. ɗum ɗon ko nema mo Allah subhanahu wa ta'ala nemini en e jaabinalngol du'aji ko annabaɓe du'i e yimɓe moƴƴuɓe du'iɓe feƴƴuɓe, ha tawata hande ɗe wawi jangude hadis tawa eɗen felliti en sikkitaki wonde man nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on hadise ɗon ko kamɓe tigi makimo, kono ɓe makirnomo noon kadi o ɓeydaki o ɗuytaki, o ɓeydaka o ɗuytaka. ɗum noon haray ɓe yetti Allah subhanahu wa ta'ala. haray Allah subhanahu wa ta'ala ɗo woodi ko woni e waɗande julɓe ɓen, hay si tawi hawri julɓe go o famali ala nema mo Allah subhanahu wa ta'ala neminirta en binelaɗo faati hewti hande ƴen jango hadis tawa o ɓeydaka o ɗuytaka kono nelaɗo makirnomo noon. hara nelaɗo biɓe faati woni duuɓi wulore e 454. haray nini ko wonɗen ko jumada thani hande ko 27 27 nini nadi 28 شهر 6 عام 1444 هجري. haray e nder ɗum ɗo fof duuɓi wulure 454. haray ko nema allahu e yurmede allahu nde o falirana en moƴƴere. e ɗo kadi ganto ngon iwi e yimɓe ɓen fi wi'ugol ɓe heɓali no ɓe fewira ma ɓe andali. kono goɗɗo si weeti bimbi a yahata ka jangete, a landota ko fii ka jangete, a jangata an on ala ko wiya yagoy Allah subhanahu wa ta'ala ɓay wona fi Allah subhanahu wa ta'ala tawete ga nder suudu o innama ko a woni kaari yaltu mbaɗum Allah subhanahu wa ta'ala jippina malaikajo iwa dow o ara o tawama ka nder suudu o innama ko a woni kaari inna hi ko mi woni koto kaari inna wa yaltu jangoya a sabbaki ɗum. si Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ka jangete ɗon o hiwi karama koɓe ɓen, puisque karama kojo no monana mone mo goto anda fimo, hay e goto wawata eɓɓanede mone ɓuuri ko karama kojo monana, puisque iblisa si majjini yimɓe ɓen duuɓi 50 ma 100. karama kojo ari ɗon no wurtande jama on ɗum ɗon ko non sikku ɗon cheytane ara no moni ha hatti e kala ɓe o gollidata kanko cheytane ara ɓe moni ha hatti, saabu konko tawata nden faljere nde tawata cheytane noddino jama on e mu'um on ɗon no arde wurtade. cheytane are no moɓi groupe aji mum fof no woni contre on ɗon. si Allah no hiwi on ɗon, hiwi karama ko jon, hiwi ka jangete ɗon, si tawi goɗɗo no faala arde janga yo ar, si tawi goɗɗo faalaga arde janga ma o jangali ara ganto gon iwiri hella Allah subhanahu wa ta'ala wonde man Allah subhanahu wa ta'ala addi waway ɗo jannude. mo jangi o nafitori haray ko nafa makko aduna e lahara, mo jangari nafitori o felata Allah subhanahu wa ta'ala. hare felore nde iwi honɗum e Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi hande woɓɓe darde no portoɓe wuriri noon e feraɓɓe no ɓe wuriri noon, o sikka kanko kadi yo wuru ɗan ɗon gurda, o jokka ɗan ɗon gurda e fiijugol e weeli foti ha mayde aranamo, o sikka noon o naata e aljanna. ɗum ɗon wallahi wonata, wallahi mo sikki ɗum o sikki fenande ɗum ɗon wonata abadan.
sa jokki heferaɓe a jokki keferankako a jokki weli foti siko sonnajo jokki ɓornagol bodiji e kolanji e yawgol ballon e yawgol ka yimmete e ka amete ha mayde arimo sikki o reway ɗon o nato e ka aljanna ma ɗum suka jokki ballon jokki fijugol yargol beere e yawgol ka yimmete e ka amete e fijindaaru tun ha mayde ari wimo kep o sikki o reway ɗon o yultoya nato e gol aljanna haray o falji faljere molanane ko ɗum waɗi goto fof goto yo kippu fi dina mum kan dina koko nafata aduna e lahara haray en tiri allah subhanahu wa taala yo o moƴƴinan en golleji men ɗin o yafana wonade aljanna haray imam malik ɓe maki ɗo babu ko dambugal ngal hino yewta jami'ul wuquti ko moɓidiri waktuji ɗin mana ngal ɗo dambugal ko dambugal moɓidirgal fi ngal yewta fi waktuji ɗin waktu fana waktu alansara waktu futro no yewta dow fi waktuji ɗin ko yondire waktuji ɗin ɓeni ɗo haddathana malikun an nafi'in an abdillahi bni umara anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله هري نلاد صلى الله عليه وسلم بماكنو إمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر هري أولو حديث جاء حديث يجي قرد سلو دينر حديث يجي هري سانو ودي كرمكو بماكو به كبوري سلو دي حديث يجي فب وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر دينو سندوجي جاء سندوجي بردي كلدو دي سندوجي دين دي فوماجي بردي سلو دين بردي كلدو دين سندوجي دين عن نافع عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أودو سندنا يوتي وند من نلادو ماكي الذي أنت فوته منو لاوو molawi ɗum kam alladhi on tafutuhu mo tawata hino laawade ɗum salatul asri julde alansarane tawa si alansara yoni daiman on ɗon soma sonnowo himo mari ko woni gollude ha julde alansarane feƴƴa ka annama a sikkay wutira ɗo no jogi firoji buy e nder ko karama ko ɓe maki kon kono firo mo tawata en suɓike mo e janngol ɗon ngol en janngay kadi ka nder sarho ga yen ton kadi mana ko perduɗo ɓeynguure mu'um nden mo perdi ɓeynguure mu'um perdi jawdi perdi wutira ahlahu wa malahu haray on no wa'i wasi tawi hawri perdi naatani ɓeynguure makko nden e jawdi makko ndi no tawirta noon si goɗɗo perdi ɓeynguure mum perdi jawdi mum ndi no on ɗon sunorta noon no maporta noon no anirta noon haray ko noon o hani anirde o maporade so tawi hawri julde alansara nden feƴƴirimo woɓɓe goo firina noon woɓɓe goo inni goɗɗo si tawi hawri salatul asri on julde alansara nden no fuutade mo haray no wa'i wa si tawi hawri goɗɗo perdi ɓeynguure mum ɓe perdi jawdi mum no on ɗon perdi woniri e hoore goɗɗo noon haray ko noon kadi on tigi perdiri baraji ɗuuɗuɗi haray ko noon on tigi perdiri on ɗum baraji ɗuuɗuɗi ɗi tawata ɗin baraji ɗon koɗi o heɓirayno aljanna on baraji ɗuuɗuɗi o heɓirayno aljanna haray mo perdiri ɗin ɗon wa perduɗo ɓeynguure mu'um nden e jawdi mu'um ndin haray kon ɗum oɗo hadith ɓurata en tindinde en fof ɓeyden kippude juulugol julɗe ɗen fof waktuji ɗin fof e waktu majji on juulo en kadi ka juulirtaji go'o ɓeyden kadi kippude watta ndeyla waktuji ɗiɗi alansara e honno e subaka puisque no waɗe hadith wonde manna alansara malaikaɓe ñalliduɓe on tigi ɓen ko ha alansara ɓe arata malaikaɓe walideɓe on tigi ɓen ɓe ara kadi ka julde alansara ɓe juulida alansara malaikaɓe ñalliduɓe on tigi ɓen
ɓe juulide e malaika ɓe jippiɓe ɓen fi walidugol e on tigi si tawi ɓe juulidi ɗon on tigi kadi kas julde subaka o juuli julde jama ɗon kadi malaikaɓe waliduɓe on tigi ɓen aynugol mo ngol jemma ɓen ɗon kadi malaikaɓe ɓe juulide e malaikaɓe arɓe aynugol on tigi ɓen ka julde subaka joni si on tigi juuli julde alansara nden e jama o juuli julde subaka nden e jama malaikaɓen si ɓe hooti ɓe innay allah subhanahu wa taala ataynahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun min ari ka maɓɓe tawi ɓe juulude min taw ɓe juulude min seedi e maɓɓe kadi hari ɓe juulude ɗum waɗi an neɗɗo on malaikaɓe ɓen ɓe seeditantoma ka allahu subhanahu wa taala wonde manna ɓe ari ɓe tawi hiɗa juulude ɓe accima kadi hiɗa juulude ɓe ari ɓe tawi hiɗa juulude anan sara ko ɓe hooti tawi kadi hiɗa juulude julde subaka nde maɗum ɓe ari ka subaka tawi hawriɗa juulude julde subaka nde fi ñallidoɓe maɓen ɓe ari ka alan sara kadi ko ɓe hootata kadi ka alan sara ɓe acci hiɗa juulude nden seeditande nde malaikaɓe ɓen seeditantoma an julɗo on wonde manna ɓe ari ɓe tawi hiɗa juulude ɓe hooti hiɗa juulude nden ɗon ko seeditande molanade nde allah subhanahu wa taala yaforo ima yawma alqiyamati o naadirama aljanna ko ɗo ɗe ayeje qur'an e hadiseji arɗe fi yewtugol malaikaɓe ɓen ko ɓe arata kon e ka julde alansara e ka julde futuro hadiseje ɗen hiɗe ɗuuɗi haray ɗiɗo waktuji ko waktuji ɗi tawata no hana kippede hittine fi mum o waɗi ɗon moƴƴereji mum ɗin e baraji mum ɗin hino ɗuuɗi hara ɓenni ɗo ka sharh wa ma'nahu fiɗo mum inda ahli llugati alladhi yusabu bi ahlihi wa malihi isabatan yatlubu fiha witran fayajtamiu alayhi ghammani ghammu dhahabi ahlihi wa malihi wa ghammu bima yuqasi min talabi lwitri haray ɓe inni yimɓe karama koɓe ahlulloga ɓen ɓe inni wonde manna oɗo perduɗo ɓeygure mu'um e jawdi mu'um haray mo mari sunareji ɗiɗi sunare perdugol ɓeygure nden e sunare kadi no heɓitora ka so tawi goɗɗo perdi jawdi mum ɗin e ɓeygure mum haray mo mari sunareji ɗiɗi sunare ko perdi kon e sunare kadi no o heɓitira ka ɗinɗon sunareji ɗiɗi no haray mo mari haray noon so yii nelaɗo sallllahu alaihi wa sallam ɓe maaki ɗum ɗo haray ko sabuyi en tinno hittinen fi julde alansarande hittinen kadi fi waktuji ɗin fof tentini en noon alansara e subaka e geeƴe kadi waktuji ɗin fof no ari fi tinnagol e fi majji haray noon si tawi hawri en faala juulude julde alansara nden sen daari en tawi 16 heures yoni ɓay ko 16h30 julde ka tawɗa 16h yoni wo ɗaɓɓo juulirde yaha wona yen dar ɗo yen 16h yoniɗo joni ko nono ko 16h30 julde acca ha 16h20 25 hara ha joni ɗaka hoore lawɗe ɗaka golle ma andi ɗum ɗon julde nde nowama futorade ɗum ɗon par ce que ɗo joni iɗa jogui moteur iɗa dogude lawol a ari e nokkure woni 16h10 inna no manque 20 minutes inna ya ƴaw kadi ina wawi ƴewde ɗon doga ka motoru ma ha ma ka otowal ma ɗo ya hewde juulirde hara julde nden juulama par ce que 30 yonoya leer ka juuleteɗo yona tawa na nokkure ka juulirde ɓaɗi hara noon julde nden nde futorima ɗum noon ma wonɗo e gollude golla ha waktu on hewta ɗo ya togu inna ya salligo ƴetta salligoɗa tawa julde nden nde juulama ɗum waɗi ɗo siɗen faala hebilade julde nden haray gonno warreten ko yen eto si innama tun addu julde nden 30 minutes gila ɗon hebiloɗen hara accitay ko jokkuɗa kon si julde nde heddike 20 minutes accita kala ko jokkuɗa etoɗa hewta ka julde nde hara no manque 5 minutes 10 minutes fiya wawa juulude julde nden hara kono deƴiri hara ɓenni ɗo yaqulu falladi tafutuhu salatu lasri law wuffiqa lirushdihi wa arafa qadra ma fatahu min alkhayri walfadli kana kalladhi usiba bi ahlihi wa malihi ala ma dhakarna aɗa woɓɓe ko kadi wi wonde manna
سيتاوي هاوري غودو او هاورondiri e juulugol e alansara on o andi baraji mum e moƴƴereji mum ko woni mum e ɓure mum haray on ɗon himo waɗi wa gañiiɗo heɓugol ɓeyngure e jawdi oɗa no wayi mo tawata alansara on no laawade mo wawi wa perduɗo ɓeyngure mum nden e jawdi mum ni haray oɗa no wawi wa gañiiɗo oɗa no wawi wa perduɗo haray noon gaña gongol ɗum ɗon ko moƴƴere mawlanade وقد ذكرنا شواهد على وزنه في التمهيد إمام ابن البر بين دبيودو شارب بادي دفتر التمهيد دنو كادي كو على الموطأ مالك دنو كادي هبي يوتيتون كوكو بين دو وند من بيوتيتون في ندي يوتيرو ومن أحسنها قول الأعرابي بيوتيتون سندجبي كأنما الذئب إذ يعدو على غنمي في الصبح طالب وتر كان فتارا نواي واستيها وري بنور أري نيامي دمبي فوق ويتا بيمبي توا أنتي كنا دابو دايسي كو يو هبو دمو غوتو كولونتو كنا توا بيرد مولا نادو أري وهذا عندنا على أن تفوته صلاة العصر بغير عذر حتى تغيب الشمس ولا يدرك منها ركعة قبل الغروب هري كرمكو بشر بحديثهم إني صفة أونو نوي wonde manna si tawi hawri julde alansaranen nde feƴƴiri on tigi o woni ha nange ngen muti tawa o juulani fes en faami ɗum ɗon ka mana o kamba ɗo ko wodani wonde manna ko wonɗo ha nange ngen nge muti tawa o juulani o heɓali darde wotere ɓeɗo ɓe firi noon kono en faami ɗum ɗon ka ɗum ɗon ko konngol go'o e konnguɗi ɗin kongol go'o e konguɗi ɗi wi'i wonde manna ko o kamba wonɗo ɗo ko wonɗo ha alansara o nange nge mutoyi hara o juulani ɗen anden jangi hadith o man adraka raka'atan faqad adraka as-sala jonnoyi ɓe firi ɗon no wonde manna sa heɓi darde wotere hara nange nge mutali siko alansara haray abi on ɗum alansara e wono sara en nanno ɗum ɗon ka jonnon oɗo hadith wonde manna ronkugol fuutagol on tigingol ko honɗum holli wonde manna hay a heɓali hay darde wotere so heɓali hay darde wotere ha nange muti haɗa an on julde nden laawike ma ɗum ɗo ko konngol e konngudi ko waman qala inna dhalika an yuakhiraha hatta tasfarra shamsu falaysa bi shey mana ɓenni ɗo si tawi hawri woɓɓe gono wi si tawi hawri on tigi o nenno tun julde nden ha nange wojjoy fi walagol kono juuli tawi nangen ngemutoyaali haray toujours on tigi o heɓi waktu on والدليل على ذلك أن مالكا قال في الموطأ في رواية ابن القاسم في هذا الموضع ووقت صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس والنوم ابن القاسم بفلك رواية إمام مالك الموطأ له وأن من إمام مالك في julde fana e alansara ko ha nange muta si nange muti a juulali haray feƴƴirima ita noon a juuli ada nange mutude haray toujours a heɓi julde nden وقد يحتمل أن يكون خروج قوله عليه السلام في هذا الحديث على جواب سؤال السائل كأنه قال يا رسول الله ما مثل الذي تفوته صلاة العصر فقال هو كمن وتر أهله وماله من أودو حديث نوي واستهوري قد لندي نلادو صلى الله عليه وسلم كو أي نلادو يوتن في متوتا جلد ألانسرا لا ويكدو هذا قلنا نوي نلادو نماكي نلادو ماكي نوي وأن بردو بإنغور مؤن أجودي مؤن فإن كان هذا هكذا فيدخل في معنى العصر حينئذ الصبح والعشاء بطلوع الشمس وطلوع الفجر معنى ستاوري ندو ونيريني هل توزر كدي دن أندي فترة إجاجة دفئيو كطلوع الفجر تكو سبكاو فئيري وهنم فدوغل نانجي وقد أوضحنا معنى الحديث وبسطه في التمهيد
فمن تأمله هنالك يستغني بذلك. واختلاف العلماء في صلاة الوسطى على هذين القولين في الصبح والعصر هو الأكثر الذي عليه الجمهور. إن كنا ننكدي جلد صلاة الوسطى كصلاة العصر ننكدي يدني راح كنا كرام كوبين كهندوني صلاة الوسطى هذا دون أري حديث مو إن يني يوتر فيهم هذا الشرح يقولون بيا وندمنا فوتا قول كدي جلد نكو فوتا قول جماعة جلد قول جلد جماعة على سراء جلد جماعة إن فهمتوا نكا كم ودي كرام كوبين قول كدي نوي إيرينو كونين عندي بينو كرام كوبين قول بيجيتي وندمنا فوتا قول أنتي لا قول أنتي قول فو كستاينا نجنج مدي هرا أنتي أو جلالي على سراء. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.